kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni na wigwatukana watinda nesa na kiwiyo cha kukiende nesa kufika vau ni masamo kwa Vilingi wa Mauvoo ni umanyithie kila cha kiteka muno ile mbetani itu ya Ukamba na Kenya yonde umundi wa thanthatu matukuni miongo ili na kenda mwai wa kana mwaka wa 2023 tunaendanie kwesela ile 3 kenda imwe 5 namba yo tumani mukuve batendevi andeni wa mitandao itu ya mikumu kanile nengeleli woni waku iyolo wa Mauvoo ala ngo nengelelia indi kwa oyitu ambe kuona amwe kati wa ala tumanengete wito ala tukumbanesye ni vamwe na Paul Mackenzie uma wake ni kalasa masako musi wake ni umani yake kwa chasha kahola ni tuoko nenge wa yonde Bishop wa makanisa ma gospel campaigner Simon Wanjohi kwenda atongo ya makanisa makwate mauvunde sio mandeni Thomas Mutesia kuma matungulu enda utethyo akwate uiti itina wa gutumbe wanenguta kwa leni Nande ni walivoti ya mwanya ni tukumbani sienge wa ya wauni wake soma kwa ya mwinge kauntini ya Kitui Vilingi wa Mauvoo. Karibu ni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO nake Teresia Mwende alula Mauvoo kwanzia ya meko na tuyambia ni kana mutavanya Paul Ndenge Mackenzie na ula kukonanua na mauvunde sio matema sio mandeni uma wake ni ikalasa mwala kauntini ya Masako ndeni wandamboka ya Mutongwe TV musi kwa mwendwethe kana ango wa mutavania o mzee Samuka kisioni kiu cha ikalasa ni waelesia kana mwana inya yu ni ithe wa Ndenge aumie musi miaka ni ya 1993 na athi kutoa Malindi kauntini ya Kilifi na nikuo Ndenge wasiaiwe na eania okuo ingi mutumia kisini nukuweta kana mutavania o onekie ya muthia Masako mwaka ni wa 2010 mathikoni ma umai kabinani kau kisini ni waumania kiko cha Shakahola na pala mimbe wa yana imwe ivukuitwe andu ala makwisilelua kwithwa me ate ima mutavania o Paul Mackenzie Daniel Mwangala novikie ikalasa na atumbanesia elivote Mbe wa kilomita miongo mwanza kuma musini wa Masako Visa huu ni wo ututhocha ndwani ya mwangoni kulani guo kwa siei ma Paul Mackenzie Va tuikomana na mwendwethe Paul Mackenzie mutumia Jacob Samuka kisini ulo kutuelesea mbeange yulwa mutavanio na ulo kuwananua na sieko sia ikusia ate ima kanisa wake kisioni cha Shakahola kila kikauntini ya Kilifi Njiani wenethe wa Paul Mackenzie Mackenzie niwe mkuu ni mwinae Mackenzie asiaiwe baya na Mackenzie aumie ku tene ayuthukuma Mombasa na ebau ni watwaiye Kibeti na atwana masia ya Paul ku Paul wendesi weba na ndoka ako na au mabu asome yo Mombasa na uma Mombasa athi Malindi na athi uthukuma Malindi yu Malindi nyana dia ithukuma Malindi yu maundu ama makanisa nimo mamakisi na mamakisi muno nundu ithe ai mushirika wa AIC Church yu Mackenzie hai mutumia hai munene wa kanisa AIC
yuko dia manya kanisa ila walikile atia we a Paul nyene ziomona ba makanisa ni TV eke kanzo ai preach yunazani kutamwaka ipolo na woni ndatabanya wa manika nani walikile mindone sia makanisa 2010 tathikethe niguo no ne wie ni wa ne kanisa Malindi na yukuma bu yuwethia ti yathengene akandavia kanisa eva mundu vaithie tietwe Catholic elie ni a mundu umwe na utumo wonthe no wa mundu umwe na tietwe na kiungaini wa Catholic makanisa ange aizi ethe no AIC Mackenzie mutumia u Jacob Kisini no kuelesya tamusi maende na ukunika muno na kusenganiki kochu cha mutabani osu mwangangania ewo nenezie kwewa shakaola ai woni ni magandu meuthi kwa neza kuona andu mayumbo anwe na kulia yuko walikile hata pa mujuti zangaite muno timakite muno ni mwana uju uvathukanu na undu andu aingi maende na kueta kana pasto mwangangania aumite kisioni kicha ikalasa mwendo etheu ni wavye ithe kandito isu ndaelesya ithe wa Paul Mackenzie no lawa mutumia we kanisa yimwe ya AIC kisioni kicha ikalasa aumite ikalasa miakani ya 1996 na kuthamia kiswani vala Paul Mackenzie wasiwe na eani ya kuu agona Mackenzie athamie ba early 60s miaka ya 60 niguo waumie ku na ndaizo cioka ku lakini we no naenda akacioka akoko kuona aciai mataneto kyaethe maitu na waicioka kwanza noga ona kati cia AIC church timusangia na waitwa ndemba sandaka ndu kuona jana ili gatauni na ili kuhemeugu yiwizo zaidi ya wona imanya ethe kula waumie kana ethe acia etwe bati thite kone andu acu mawethe zaidi ya yune kuzanisia we Mackenzie acia ni bena ndo meana mazia etwa andu kenda na ni acia bagwite 1 2 bagwite andu ni acia na atatu Francis Ramis bagwita ume atatu na mwetu au me eli na mwetu umwe aende nethe nyona nezenga muno jindu ingona andu magakula ye yue mwana andu mayumia bo bungu mundu ndeze baba Paul Mackenzie azia wa Mombasa na ibandi siake oze kukunda ndaoze akibandi ko na ndeze baba namo enendi na tui mamusio wa Paul Mackenzie ni maumani yake kochu mayukilia mawoni mekibuthokanio Paul Thenge Mackenzie wite lakini timwesithia tikita mwegwa waumia kote waumia ko we munini amathio twana ku Mombasa mekala atu amaiwetwa na ninginya timwesete ya mwana ona yake laki bonenge makanisa makunikilo muno no kuona ko makanisa miogwo na nundu ni mundu waito na mundu ndalea wa musi Yetha ukweli kiuki na hapa ni cho kweli eka sheria ziada yo baba ikalasa mundu tsukitwa Paul Mackenzie nyendi mwese aumite ku tene myaka ya tene miongo thandatu na tuisia watu ya mwithia ona tuyese sula wake undu waili ukunikili no wende na utaiwa vala kuvikia vumi ya ndumbe wa yana jimwe na alama na weta watati ma Paul Mackenzie iminite uvukua Daniel Mwongela Mutongwe TV kumavaso kwa niweka lasa mwala kauntini ya Masako ni muvea Dan na tiwa Mauvoo ange mioko ni ya makanisa nikana imwesi ya ndongoi na indengewesu tiesu yakatoke
kwa ngewa Yesu ya makanisa bishop wa makanisa ma gospel campaigners ulani Simon Wanjoi ni wenda ndongoi cia kanisa kuvitila mauvundisio mandini na kusomethwa yulo wa ndeto ya ngai ingi ni wenda kila kanisa wikilia wina muvea wa utongoi kuma yulo kuvika nthi kuyanana na ndongoi ii ni kana ni undu uvuthu muno kumanya mituo ya atabania ala mendini wa muvea muna ukilianilia na atabania ala maumboka na makanisa mo matendini wa muvea ona umwe Caleb Chalo Mutunga no kueleza. Kanisa ni wa Gospel Campaigners Fellowship musini wa wote chathini chakwe kwa ngovia na kunenevwa kuma pastor kuthiko vikiandeve yo reverend kwa mutavanya pastor Titus Osue ndongo ya makanisa ma Gospel Campaigners Fellowship Kenya Bishop Simon Wanjoi no ya mauvundisio main ma mutavanya wa kuo yanga likosia Kilifi Pastor Mackenzie na valawa wetakana mayeme singine ya Bibilia ya kwamba ni kweli kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika kanisa ambayo mengine hayalingani na imani ambayo Kristo mwenyewe alituachia. Na kwa hayo tungependa kulaani kwa maneno yote ambayo yanawezekana ya kwamba imani ya Kristo si ya kuleta mauti. Imani ya Kristo ni ya kuleta uhai. Imani ya Kristo ni ya kuleta amani na utangamano na utulivu wa jamii. Kanisa halikuji kuleta maafa, linakuja kuondoa maafa. Kanisa na ni ya muhimu watu watofautishe kanisa na vitu vingine. Kavindane kau oenge ndongo ikwa wasio mwene sia weta kanave vata atavanya kwithia waungua movea wa ndeni na ulawi na otongo ikuma yuluku vikia kima kiweta kana nikiutethesia ndongo ikulunga atavanya lame ungua movea kana ministry sio ni maweta kana ateo veo ndongo isikwata wito itasome maundu meokonya ndeto ya ngai kana theology indeni osio kwa ndongo ikovetia mauvundu sio meokonya ndeto ya ngai. Kunao wengi ambao hawakusoma elimu ya kawaida, basic education, I mean the formal education, but they are also called, lakini bado wameitwa katika utumishi wa nyumba ya Mungu. Lakini kama wametoka kwenye msingi wa elimu ya neno la kweli, the lead minister ako pale na waelekeza katika elimu ya kweli. Ani maweta kana vayundu serikali ilunga makanisa itatumite kana itaetete va ndongo isia makanisa na valamenda ene ndio vamuna ndongo isia kiuteti sikose atavanya onthe tanganganya muthemba wa Mackenzie. Regulation sio mbaya lakini zifanywe kanisa likiwa involved, kwa sababu viongozi wa kanisa ambao hatuna upungufu wa watu ambao ni viongozi wa kanisa ambao hawana hekima. Ndi serikali na nima siasa ala mekuona kanisa taiki kindu kinene kitoku na mali ka kuona kanisa tanduku no sio wende andu mabathukania pebolo tukumandini wa mundu nigo uweta anesa tukumana na andu amwe mekuta kanisa pebola meuthukuma wati wa kanisa ni wa kwausia na andu ma siasa mayambi ya makanisa marengulatwe mailite kwamba kuregulate native doctors na mairegulate andu alama mawasia nundu andu amwe meita mapasta meenda mayausia nene maitu masia nigo kanisa wikagula niwe ni kwithwa o kanisa usu no ugo serikali na atumiye 2022 mwezi wa 8 manaye kwatisio kanisa usu wa makuni ya kula so witona gutwika nuthukie twi mwezi wa 4 ko usi ndu isu bathukani nikenda wise kwithia tineke wekuniani rimwe ndituwani romo. Even what the government may be recommending the regulation, that regulation can only be done within the confines of the church, because the church understands the leaders better. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo wote Makueni. Tuma Makueni tuke masaku mwene ndi umwe kwa isietwa Thomas Mutesia Wambua kuma utwini wa Kalie Matungulu ni kauntini ya Masaku ni wakulia atongo ina nduma wendi musio kumutethesia kukwata uiti itina wakutumbwa ni ngota sia muthanga kwa leni mwaini wake nda mwaka muthelu vala wa umeiye muno nginya nungu ya maumo ya temboka na akwata uiti masipitali ni kivathukanio wivo sipitali munene wa Kenyatta musini wa Ilovi ateo kufikia yunda namba kuvua vyu na eyo na mbilu nene sipitali Boni Mutesia ni wavika musi kwa Wambua na atobanesia ilivote.
kwake Thomas Mutesia utwini wa kalieno na kwilitanya na chalia itina kwitha watumbukiwe ni muthanga kavindani kala thukuma kwa leni mwisio nisio na yote na ukwati mwani wa kuendea na munenge uiti na ende na ukwama musi kwake kilindi kienenda ngwe yoni wa masako na mbeza ila tina inazio chathi na ndio na mbeza ila inazio sisi alela na ndikiwa nizioke na ndikiwe izioke inge matuku 10 imbeza nengi nozotende na umanda nasyo nono kwanga teko nganga no bala toto no andu makatu nengombeza kakwa tozia hospitali ngainga yitwa Bangera ya mukwatithitie tingala manene na kutiwa muvuko muthei yukite masivitali kauta kumantha uiti indi yota na vikiana uvoa vyu tukinata na yitwa ila no kinata na ndie na yitwa na komo migi 3 nazio kwa musienge nazio kainge kangundo inge na ina koma moyo mwana na kindu na ina butewa ayine ba musi ndino ndunge ndona kwaze kateo ngai moto no ndelia mwe wa Thomas ndo na vinya mwene utonya uthukuma na kuunga manesa we ayo mume muno na tena unotonya kwiga ukwata ilovia wekalia ndo make na ngi ukwata uitikana kumantha ndawa na umeiye ba bezila mumo ba mini ibona umeiye ani umite bo umomena thina mezela nze 3 mezela kuonde ange yulu mweza ithia nduma ni umana thina ngilini ne yonisi yoke ne twisioka ninga ngamanike nzia ya umama undu ikutu undu meundita isioke ne weza ithia nguma undu na ilete undu ikuma ndiza umani unje na ile uma ni kwatile bandu ngauma kana ngeko cho undu kuthea kwa ndithea ngekata ngeka cho ngane wandukia la wandukie tuo na tundu bau ni muthango wandukie utuo kio ndumba ba undu na yo tumoni mwiungi wa yonza lakini no kio tumba bau we na mwendo wake maende na ukulia tongo ya ndumango ya uluva mwana nyanya kulikila na kumatethese ukwata mbeza sia uiti thomena ngala manene na thina wende na masonzomia matena mbeka netina amia tanganga no nake kwa kumuitethia na eso kubutewa na taende ona kwikala nake kuumusi na kuendea ona kumantha na ona mbesa siake na juu anaye masako na ayitwa na wethe mbesa na timbanu ana kuthukuma na thukuma ivalua na thitha juu muno juu ikwe juu ngita kwikala ba musi na tisa kwa matei mangai anye kila jundo no kwasia mumutethesie kwa mbesa siake sia kumuitethia ota uskulu tialetie vinda kuvingwa mawetakana mena thina munene wa kusomethia manyuamo matema weane na matena ivalovia mbiani usio mantha mailo ma skulu maenda ingi kutethewa nthini wa kalekoni wa kisomo utetho tiendo titethe wesethia no taipo mbilo ya hospitali itaitwe kinata ya kila kingine na ziana zio soma bani liende Ani na ilongolanga ikaiko ithukumia ikakwatwa bizi na ziana ina lakini zie skulu nya ziana ndathukuma ibalua baona ibalua nenda no chane ma ngokulya kwa utethio omuntu tethio mwana mule kwa ciana ciakwa itono somethia na mume wakwa athiitithia kuma kaundini ya Masako nyenetwa Boni Mutesia Imovea Boni na tulikanthini wa livoti imwanya ni kana ekalima mwingi na mawithi ululuko ni methi twemetele kimanisio kinene kana university kwa ivinda iasa na bala methi twemaitamboka mwendo mwasa kumantha kisomo kicho nthe kiuka ona itina wangwatanyo ya asomi musini wa mwingi kuthowa kiwanza kisioni cha Kanzoka wardini ya Kivou na kukinengeleli utongoi wa kimanisio cha South Eastern Kenya University Seku na bala ula wa governor wa Mbe Kitui Julius Makau Malombe
Muthuri emwamba na utongwi wa kimanisio ki mavinguye kwa kimanisio ki mwakani wa 2016 valambiki ya yuki taisa kwambia kwa ni chao chatumie waki wa seku uvonge wa mwingi ukwama mwandiki witu wa Mauvoo Lina Mosangi nutumbanisi ripoti mwanya ila umivatisite wauni wa kisomo mwingi na ki ni kilungu chambe. Miaka ni mwanza yuti na wakimanyiso kia University kia Southeastern Kenya wenda seku kwambisa kwa kisioni kia kanzo ka wodini ya kivauni mwingia kativa kauntini ya Kitui na vulambiki ya UNNZOMO utambuka miendo miasa kumanza kisomo itina wa mwako wa kimanyiso kiko kwa tambane na kwa kilunguni kiki mwanya na kila tukivatisita wauni wa kisomo mwingi na vala tukuithi watu ikunikila yoni chao cha tumiso mwako wa skulu utambiswa kamemeka kama bisa kama tongo inikavikia kuvika kisioni kicha kanzoka wodini ya kivauni mwingia katie na ula tukuithi atuini na enenzi mavikia kutuelese amwe mama usiola skulu kaite wethe mwako wa kimanyiso kicha seku ukavikia na kuminukilua ngwatanio ya some mwingi wenda mwingi professionals ni makwatania ya kutho wakiwanza mbewa miaka 10 nzelu na vala kiwanza kiki anengeleli wa utongo wa skulu wa seku zikayonisia kwa kimanyiso kinene kisioni ki na vala ula wainga vana wa mbewa kaunti Julius Makau Malombe wavinguye kwa kimanyiso ki matuku nyanya mwini wakana mwaka wa 2013 atoka twakwatenia na seku nikana yambi miako vo na twamanengeland na mamina kweko esu yage 2015 na ende yu twende malombe avana kwa gate na kubenzi na kebende nekyu kila kyambe ise ne gate then gate yakwa kwa kebende okela nondo twaiba kube unyubanini olonge we bakube 2017 we bakube you contract ola waende se mwakono akie kubiko obuko ne bikete na ende kibende kya unyubani kyabika weozionga matwa yukunyubanani yutwa yunyubana ngaba na malombe aleo choka kibela kyoswa ni ngaba na ngilo asema kisiokio vamwe na amanyuamo mmethitwa makwesela maumu meva nikenda kukwata kisomo bingi nile yako kusoma nundu kimwe ni transport mundu kwa mfano kuma mwingi kuthi kundu ta Eldoret mundu nukutumia either kili 20 gombo wa nyomba kana guni kaibe wa skube akaendete school no kuongelanya no labisi na maundu ange na kuya kwithe onzini wa mujei ko mujei yethe wa kwite muno kila kana kage ke kwaza muno kuteje ni kwithe ciana zitu mbingi cienda university ni kwa mamulaka mako thimbe nundu wa unyiwa mbeza na iba abagube ona no zilikali no tuzobe jogindu mulemba wa ndei ciana jabagube cikwenu ko misi ikali ani maelese kuyanana namo kila kiatumiso mwako wa skulu uikwama na kengilo yu buronje kitien ameonise muongo na kile kone kyake wewe andibo na mama usiala skulu utonya kuete ndoani iyo vamona kisio cha laja mwingine meva kimanyiso kieke kavikia kwa mama ngilo atakwenda buronje kitieno aya na yu muzuku manoja ala mo yumo mwe ne yakwe na akenda komenda me akenda kana yu kwa getumikyu tutonya kwa skulu eno no itotethia muno iriando mamwingi area ya kanzoka no itwikeneza muno pyu utethia ciana ciai ciana zitu mbingi jikasoma na jikathukuma obo na ciana mbingi jikasomere jobo alimu ni aingi na mena mazukulu ko gitu iyo tanu munene okethia ni kutonyeka ngunena ta mwene nzi ukethia ni kutonyeka kwa na mituki na kwa na mubango ithia twatetheka na wethia ona andu manzi matetheka na muingi witu gukila ukethia ni kalite winda yazo utwikite na iu tote maendeleo
Mimbuthu itina wa Gavana Julius Makau Malombe kunyuva yengi kimanyisa kiene kiambeyo siuka itina wakwiye wa kuambeswa vamwe na kwekiwa kwa beacons kiwanza kiena kila niye kasionyiva miongo etatu nambeyo yunda tike chana zitu mbengi ni juru kunyuralu abo chikenza maimazi ko kidya chuma na chikeka maundu maingi nogeri azio tanga kuna kule enenze ao chauni maweta imwe yamelachila mekwenda vikie kuthinikiwa na ilo nayo yakwamie vinda yuya tamu wambe wa serikali uwa mutiuko Gavana Malombe ni wamegiye na mamina gwigiwa megio gutestiwa na matestiwa matiwa mathia awe na kubiga muthenyani wao munzi mayakana kwa ugazu ni tukwenda tumanye ulondu tonyo matereja withi ni makana withi kunu ni kwa etekieni tari uno na uno tuwenda lami itwese iyo keke walami weke wabamwe na kweke wa ulabati ila myagina zabiwa mayakwa atamwa kondo nyo kulya mwagiuzwe thani batonyeka mwagiuzwe ni wazambaziwa andu withi ni Otau emosa ivuso yiku kule ndongo ikisioni ki kuatane na kuikitheni sia sukuma kwa kimanyiso kie na kila mmedhe itwa makietele miaka mingi mwikone ta mukwaka mwako wenyu ba wikalemana ukaimwake mwako na mwivingwa na mukona siano ndo sikuka kwa wingi mekiane kithuini ni kana makwatiani na withia mena mutu yomwe matonyote yenenzi kuzu sukulwe na magwegwa mebo muno mundu ni matu zovichi twithia nenzi ni wa kilungu chake licha ukewa uu na vila tukwithia tuinenene na imwe sia ndongo isia kisioni kie uvamwe na ungami wa skulu uwa seku mavikie kutuelesia mitalatala ila mavikiite kuikambikia yu nikenda kuikithia kana kimanyisio kie kana mwako wa kimanyisio kie ni wambea nguripote ya Vilingi wa Mauvoo kumova kanzoka wodini ya Kivu muingia katika untini ya Kitui Nilina Musangi ni muveali na naende kilungu chake li ni uni mwendo ni wa saa 1:30 siawiyo na saa 3:30 siawiyo ni soma utumani umwe woka atwethi uthi umoni ERASTUS wati ndata nati na nesa neta wachalo kuma toy market kibera indi ni chao kiende mwa avoi tuvoye abate kukoma nondo tivaseo kwa oyuwa katwa mbuthi matukane mauvombe angene mokete maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni wa mwambio la museo nuta umeona tabate kindu esilia yeye mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindwa mama ucio na pesa baje wina ka point dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa utivuo thimbo kowi ninyone nikomie kowi asi magwa nedio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba
Goshen Medical and Technical College Thika uka ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatende vi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Metiane yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netu mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumbanzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuweze kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Toko ni esi moko isila. Noti mwanza itano noti. Ile idhandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika. Empowering future professionals. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Wimumanyiwa uminite kilasi cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesya ndoto yaku. Yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wathi katwina courses mbewa miongo nyanya na ile minite kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango cia diploma, certificate on ndumwe na craft courses ta journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology on ndumwe na short courses ta uteleva kati wa ingembingi. Tuna alimu avivithie vamwe na modulu komasio maki umundi no kana kwikithia mumanyiwa witu ni muyanie. Nitumanenga ya manyiwa maitu kisomo kila cha ile nthi yonthe kwa thowa uyane ye muvuko waku. No kana kukwata mwanya waku kamilani ka wosa ni witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangilila miongoli na itatu. Apply no kana kukwata utuika ula wa elite. Kwa mauvombe yange tuthoke mavisi na maitu nyumbani yitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila yikwame Nkrumah Street musini wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Karibu niende na kumanyithia President William Ruto kwa ivinda yingi ni wakanya ndongo isia azimio yolo wa kusiokea maandamano aiweta President wanthi ino daisa kwitikila maandamano asu ala ukuweta ta meusukumia kwanangwa kwa mali ya mwenendi maende Ruto ni wasia kana kicha azimio ni itha winene na ethiwa ni mekuthi na mbe na kutoa isia maandamano asu ni mekumanya kana niwe mutongo iwanthi ino uneni wa Ruto uyuka kabina ka mutongo iwa azimio Raila Odinga kwi iyo utangazie kana maandamano mawakeli ukite musini wa Ilobi Mauvoo. Hamuwezi kuharibu mali ya wananchi tena. Hamuwezi kuvunja amani tena. Hamuwezi kuharibu biashara ya wananchi tena. Mimi nitahakikisha ya kwamba nitatetea kila mwananchi na haki yake ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, ya kuendesha mambo yake. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Kwa sababu hawa watu walikuwa wanasema unga. Saa ile tumeteremusha unga ndio hii imefika 160. Saa hii wamesema hata ukiteremusha unga bado tutaendelea na maandamano. Kumaanisha haikukuwa ni unga walikuwa wanatafuta, ilikuwa ni vizingizio. Njama yao ni kuleta maandamano ndio uchumi ya Kenya iharibike, ndio wananchi wapate na umaskini, ndio wao wafaidike sijui kwa njia gani. And I will not allow them. They will not. And I want to tell my friends, please, for the avoidance of doubt, there will be no demonstration to destroy people's property. There will be no demonstration to cause chaos. There will be no demonstration to stop people from going to work or our children from going to school. That will not happen. The government of Kenya will stand firm
to ensure that every Kenyan and their business and their children are secure, because that is why we have a constitution. If you have any issue, follow the law, follow the constitution, respect the institutions that have been created by the constitution. If you have issues with the servers, go to court and go to any other institution. Forget about disturbing ordinary people. Mimi niliwaambia wiki hiyo ingine, nikaita ule mzee wa kitendawili, nikamwambia, my brother, wewe wacha hii maandamano. Kama hii maneno yako yote hii unasema, tupeleke bunge, wabunge waangalie kama kuna maneno ya ukweli. Tunaelewana? Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge. Ati wanataka kurudi maandamano. Ati waende wavunje mali ya wananchi. Ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Wawache hiyo mchuzi. Wawache hiyo upuzi. Sijui kama tunaelewana bwana. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba na kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Hawa watu wawache mchezo. Si tulimaliza uchaguzi? Ama namna gani watu wa Malava? Si hawa watu ni madharau wanajaribu kunionyesha? Wawache hiyo mchezo. Bwana, no. Hiyo mchezo wawache. Na indi voni vatu vika muthia wa Vilingi wa Mauvoo saa 4 na ndateka 5 yuma saa asu angime otialia nginya mwendoni wa saa 7 ni utia mokoni make Peter Mutuse wa Maunda kilungune cha kuambata na ikundi yetwa Chungungu Boys Band ni ya mwana uitwa Chacha Mnati asune ome kuna mikunzu live nginya mwendoni wa saa 7 sia utuko Mutongo TV na Mutongo FM ni muvya kwa alama ilia Vilingi evo we musia isia nondo wa kusakua Mutongo TV kwithwa keka memeka kama visa kako manyithia kila ibinda Teresia Mwende alula Mauvoo akwanzia ya meko nito ERASTUS kithuku NZOMO kwenda ni kwanga itwethiana one saa 3:30 ikumbini ya siasa kwa oyu tiwanesa kwambata niyo yukite.